Hanjang langsor ni wang hi thialong trading license aputhak cherok to me ke paman pon. Kimu ahan ke chopen hemisi kisung ke phwa hut kerap duna tomaphan kisung ke phwa tumpen kachoro ke pajer pon. HDP pen bokojan ka chelenga to waralong ahiring tangrak pen gari ka chatong. Phai kuni ni phai siar ni anarlo por phai sia por malom hanjang langso ani wang hi thialong hanjang langso bazar komite atum pen chepatri piponsi trading license do pet nang ji pa puthak cherok to me ke paman pon. Labangso me ke chari pon hemari tok bila pen me ke phalam therup sing rong pia hin pen si pachini pon. Bangso along alihiaman pen kachetong dun kar Bangalore Termos Council iam abarim Jivon Chandra Pathok Ratsai Klem Bangjona Singh Phangcho Jiten Ingti Haberong pi pen chenglok ke thegeding atum chetong dun si me along RDP dun. Alihia tumpen lam theke jai pon lake hanjang langsoi hi tiangkang kulat kachupi dun atum anta trading license do pet nang pupusi pachini pon. Laswalong kedam tang phere ni phaing kora trok siani sukhan janalong lam ki kedokok aputhak sordak pen pinran pon. Sari hajana waikang along trading license abete beha bepar claim long leputa lam the than pachini pon thu. Beha bepar ke claim komat ne bangphu bangphi aronre asai langnu keklang along kacerap dun dokok pulute sari hajana waikang along trading license do pusitame beha bepar claim long lelapen adim pekte puta sari hajan bazar komite hin pen pachini pon hanjang lang sopen rejep sonong pi report Malong News. Kedam tang phere ni phaing kora sir kebarni dilai bo phonging tiarong along basa pilita singnar pi pen jogjak osomar bang pliatum kimuahan kichopen men kisu kitiru ya porahut rong asoratum dilai KSA aphan birita palepen KSA Bokajan Regional Committee achun bang nobin rong pipen japonsi kisung ke photum aphan tong sekot pen keso kelang ahem Difu Medical College and Hospital along an dilai osi agari pen van la pen thu alang litum kisu kachelang aphan dor de phuphe along kar Bangalore Termos Council along Health and Family Welfare IM surjorong pharsitame kerap pajir dunlo. Lasi kisung ke pho hut kerap dun atum anaphan kisung ke pho lita singnar pilapen achor Bijoy Ingtia hin pen kachoro pajir pon Dipu pen Edwinson Hanse report Malong News. Ini dak nilit tum monsing tiro non ke tabo phongti pasi pur thudala ya dak ke mon phongti pasi arongmen le thukok lo so arong sar malo nilike na se choro thulo pharangke thu atum angko kuthot na homri thu pot suri choro pajir thulo la langli tum hanta jo la nili ham sor tum la nilibang we phinili sai sabso do chat aphi han kachori dam pumat la ke chohan la so kachori dam mat ko pia kimu tongewan lok ne ma so kimu chutun pen ni thom pen prang lo la so pho khotna pholok lo so pholok wan phi ke non pinia arnian ke dak hem nang chele thulo mayumya lo tam so hut nang cherap tu nang chatu dun na tum phanan tame choropayar thoiglo la litum ladak local poteng la borjan em sorjor sarong aphanta chorolo la penthu dak delai ne delai KSA or borjan long arpu kopimia hoido la nobin sar phana chorolo pendelai police tum hanta gari nang pidun popola tum hanta chorolo lapu don rap pum men chero cherap chitopen nilitum hanang rap dun thek pan an suri a kachoro pajar eglong pen kardom da pajar eglo pen da nilitum hoso tame kemat ha sung mase erong menta jethan dun thek erong men jethan dun lon tame rong sar pada jethan dun thek theda lo ase nilitum hello arong sar malo pen nilismar nilichor tuman ke photan dak nilitum nili hema sorma hen lansi thek pachini thu thek chalo sorni ni thom pena prangsi akim mulong lo he chulo lasi kinilo ahan wan lo chutun lo chudang lo machulo lasi la kiridam ahan mangke hema dung rai he sita kini chumi bon pemasi wanik det lo ma chutun nik det lo ni tumke masih non bangki jo nang ni tum handa churu parpik lo lasi nang ni tum bang lo misen lo lasi her jumi nang ni tum handa nang pidun ikpo
lasi hala sar tumta na nang rabdun lo sorjo rong pharta nang rabdun ilo la phanda churu ikpik lo pen dakes tum phanta churu pik lo anu la tumta nang rab nang chipaduk dun lo anke la kini puson lo dak pulis tum delai usi tum anta hedi nili tum phan nang rabdun ilo la tum phanda churu pik lo lasi an susi nang ni tum phanta klem thek dam thek kapot nang li tum phan churu pik an lo ni tu non nang tum hem sida keso mi pamilo ma kiso ba non ba mi pamilo ni tum bangke pinya ni bangke domisian फाइकुनी निफाई सियारनी अर्नितिली परफाई के थमरा चितिमा परमालम बरजान कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारलो हानसेआरंग लापेन लेथियारंग अदाक तोवार आदु के केकलंग इहुम दिफुपेन के बांगबम वेगोनार आर रजिस्ट्रेशन नंबर AS09B 3363 आगारी के पपरा पेगजक इहुम सरिहाजान पेन के बांगबम इनोवा रजिस्ट्रेशन नंबर AS09825808 आगारी फान पातंग फेट इनोवा आगारी अलंग कचे थावतुम के थांग थेलांग लापेन अलांग लितुम हेमिसी मंदिर के दाम पेन चेवांग बम हुत पुसी नांग पचिनिदुन हालापु दिफु पेन के बांग बम वेगोनार आर आगारी अलंग बांके इनुत आहिरिंग तांगराक पेन आरेंग हुत सोनांगलो केसो केलांजिया फान तोंग सेकोट पेन बगजान हॉस्पिटल अलंग आंसी पनलो बांगसो कचिंग कोया पुठाक कादो कावेयालम दिलाई रायकम साइकिया तुमसी चेपारे देंगपन हांजांग ला सोपेन रजिब सोरंग पि रिपोर्ट मालोंग न्यूज कंगजुगाथाय पाथुआ क्लामलंग नॉकआउट फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 पमानपन फाइकुनी निफाई सियारनी लाखा क्रेसी लांगफेर कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारलो कंगजुगाथाय आरंग अलंग ओवेचिंग थुरक्ला बातुमपेन पातिर पिपनसी कार्बिआंग ऑटोनोमस काउंसिल इया मधुराम लेखथे आसार बुरा कार्लितांग साथे लेखथे आमेनपेन फुटबॉल चैंपियनशिप पादपन केचेंग सिके पाथुपन अलंग इएम क्लब कंगजुगाथाय लापेन लांगफेर BJYM आंगबंगसी पाथुपन लापेन लासो अलंग इएम क्लब कंगजुगाथाय तुम चेपाहायपन बांसो अलंग अलुहियामान पेन VDC चेयरमैन नोरेन किलिंग टाउन कमिटी चेयरमैन हेमसिंग तेरन वार्ड कमिशनर अनपार्ता रंगसार लापेन केथेगिदिंग तुम चेतंगदुन बोलंग कमाजी पेन रकेश संफा रिपोर्ट मालोंग न्यूज केचेंगसी पिनी कापाथु लाबांसो केपाथु लागबांके ओवेचिंग चिंथुर आक्ला बातुम निलिपो अफान चिकिमो पुन लाबांसो निलिपो अफान आमेन पेन एन पनसी पिनी लदाक कंगजुगाथाय पाथुआ क्लामलंग पिनी के चेंगसी पाथु पनिकलो माने लाबांसो कपाथु की बिपन आलाम थे बांगे लालो जे लाबांसो कंगजुगाथाय पाथुआ क्लामलंग पेनान निंकान कोय निंकान करखो दोलो लाबांसो पाथुआ क्लाम कपाथु थे मते निलितुम बिहेगांगो लदा कपाथु थे पनलंग सेतामे आदाक निंकान करखो दोकायान लदा पाथु थे पिन लसी लदा सुमारातुम लाओ जिंगथोरा सुमारतुम जिंगवा जिंग साइपेन लदा निलिपो अफान आमेन एन पेंसी लदा पाथु बिपनजी पोलांग लितुम जिंगवा जिंग साइपेन नमासी निलेता निंगारंग पेगान लो सब पाथुआ क्लाम लं पुथत आलांग लितुम कपाचिंग थुर पनजी अफान माथा पनपेन पिनी लाबांसो कपाथु पन की पिपन थे कप ओवे जिंग थुर तमफानि चेंगसी काचुरो पाजिर पनलो सेला सोबात केपाथु बांगे लगे लादाक ला तेबक तेरा फ्रेंडली पोसन लहरी फ्रेंडली मैच पोसन लो तेबक तेरा ला होमस्ती सियांग बंग जिला बांसो केपाथु बंग आबांगे पिलो पुइता हो चेदान पन पोकते चेपाती दुन पो आजे लालो आलाम बांगे माने लादा सुमार तुमता जाते इने ला आनी आसामा पर बेकार पद्धति दे नहीं है फांसी नीले तो माथा पनलो पेन के लाहे सुमार तुम पाथु फानानी हा पिक पिक सीता के जापन लापुसन कावेदेरा जक पेनान के पाफिदोलो लासिनो न बांके हुवे चिंथोरा तुम आलांग ले तुम बरी पन पेन पिनी लदाक पाथुआ क्लामलंग बिपन थे के पालांग ले तो हान चोरो पनलो न पेन के लदा सुमार तुम ता पुथदाको लाहे पाथुलंग सामे चिहुंग पन पो nasi nilitan nami alam mengelan colo, udah minggu alam abelo, pini bangke kosan lopi tahu, tim tumpen, lapen mondola tim la pupu hini
tim mensi pini patu bipon lo si pupu je patu pen kecengsi iye mati matu mabang gol ni pen je pahai pon lo amara fi second half pen ako ala mondola tim matu ako jitu de rama draw de lo nasi ako try breaker pen tour pen se puthot MSC tim tum hai pon lo nasi aning arong ulo pupu tim matu da isi entertain no son lo lanu gelo Josemet pini nali patutun ting pen kon bagol pitan sa bata hini vakse dune keng long bol nge ro tame latai si osumara tum phan hedi ki hung mane khela nat ke pachung ye pansi ni le pathu dun lo ni le pathu theari ding pik lo prang school life put pathu lo college life put pathu lo ampar ke penanar ji ding lo pathu the tame anan penanar ji ding aphi lason ke pathu dun lo bang ne le ta ekdom mane ning ako so ke matha dam bang bang lo he pathu thu ro pote aprang te ke bang thu ji ta Tum kalang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.